Uchache South eretariane Ndemo Stephen Ndemo Stephen ase oroboti ororikiranu abarai korwase bunge ya bonchari nigo bagikerie korekyo oboibi anene oboibi bwechi Kompyuta ase nyagitari ya Iyabe imeye bunkeyo nabona nigo baboririe abo bisabo burendi kwene kyo bunango kora bare obotku boisaine eriyo abo babete bakubwatikana ase korekyo kube kwa biara nabo igochi Kompyuta echo Kutoka muri keto Brighton Makori noroboti orwase oboime abanyanyimbo korwase county ya Kisii Nigobono bacha kirobotuki maega yechi Kompyuta koibukurwase inyagitari ya Iyabe yegotoka hase wodi ya Ariana bunge ya Bonchari county ya Kisii. Gadi yabali bakwana na gitaseni Candice TV anene bali banyarire bakomocheka korwekyo bakorawa na mwemusiebe wodi ya Ariana Vincent Mbasa nigobono baichaneire egekorwa ekyo. Ndegaiga egona arangiri gochaga chika chamambia nate buange nyakitali ebintu mbiri betuo obutuko bwa rero igona minyoka gocha ndorenga ngikebetwe ekene nigere ndikyo gukumya mono kera tware ngo office twanyora report kirenga enyagitali yitu yabanchari tosemeretie inge bintu bibekiro bigokonyo monchari byoibirwe. Kinachoiba ni nini? Lakini unafikiri ambaye alikuwa anakuja kuiba alikuwa anajua kuna kitu. Manake ukiangalia kule, ukiangalia na upande huu, mashine ambazo wamechukua kidogo huenda zinafanya kazi moja. Kwa kuhusunisha kwamba watu wachache ambao hawapendi maendeleo waliingia usiku, wakafunja, wakachukua vitu kutoka hospitali, vitu ambavyo ni muhimu sana. Bono nigo banyarire bakuboria abanyanyimbo kwa yererio botuki na kumanyambara baibete ebinto ebyo. Banga bali bakoreta mangana ya babwatwe uchunguzi okoru mwango muneko nyarekana elinde abali bakotegenteke babwatwe nora naende nga abaskari abamanyite kurigereri baikire barigereire nigo tuko basabanyonya barigereire naende bakore enchira ya bwango ligere tonyora abantu abanyara kurusia ebintu bigokonyo monchari kananga abantu babegwa babali koira kimashini eki nabantu bamanyite nki bari gokora omogokone no ringa abantu baminto abo ba Kenya Police National Police Service no baikaiga mapema mbaga neza gukora uchunguzi yabo na nindore no gosemerio konenenga nkonyo aturenga kimashini kirane gocha ekogera kimashini ekyo amatuka magiganchi akabeiroro igekero kirororo kiagerire gasi ogusobo koreria safe facility gaiga storage of information ya bere rahisi. Kinachoiba ni nini? Lakini unafikiri ambaye alikuwa anakuja kuiba alikuwa anajua kuna kitu. Manake ukiangalia kule, ukiangalia na upande huu, mashine ambazo wamechukua kidogo huenda zinafanya kazi moja. Nonye bintu ebyo byayibukorwase nyagitali eyo nigobono umwemusio yo amona bamenyi korwase nseme yo banyarire bakuboria serikali ya county ya Kisii kurigire nyagitali eyo nako yakorera maya anekra badebune nyagitali eyo ni getabwa dio bokorali boisaine kamuranche facility ebuna munyeroche buna tole bune kamali twanyirwanirire mono twachire gali account twirire information yororo eline nere nyore buildings the most serious problem to bwara safe facility buildings itari enero monchari asemeretire nene kurende keruko yerigeria magachaye teria magachara maya nigongo sababono umugabano itu okisi oyure Paul Simbarati acha mono mo minister yewe health bache barigereria nyagitari yeye barigereria sobwango bakonyo monchari ekiagara ne bwatu buri mu boisaine tari eto ne bwate obokongo bonge nyagitari egera level 4 lakini usiko nyirigereria to konye wekane no level 2 ekiagara yagotire ebintu bibi byagotire kiregento bibi byagotire na abanyagitari mbubwati chirumu bagokorere gasi yabo kawa 3 daktari 4 katika chumba kimoja na hata mtu akitaka kueleza ugonjwa wake hawezi kueleza ila mpaka mmoja atoke mwingine aeleze. Sasa hapo ni kama nyumbani. Kuripoti ile taseni Candice TV kurwa sense